eshonga y'izuba nekushikibwa kabozi multivitamin drink kitafyo munsi y'amagara marungi nikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mubashirire hamwe n'abakazi nendije migasho kwata kabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na stress Jime Mumza ngoma zina mukurugo mu rugo rwa Karuyihanga Kampala Samira State School cha New Vision kwasa kusho program yitu nyamurungi eshonga yizo tabarse yo ko makuru kitagacencyire kandi bamba kurekura bati bamba kunkwasa program eshonga yizo bakurugasha 3 bakasha 5 zoberi abahanuzi bagenzi banyu tabasize kubatika haneshonga yizoba ekwatagarine noburi bwenguzi oburi mu kitongore cha works ingasi cha pida kugira kimwa top management ka district kandi mu gihecho twenda kubasa kureba nibica nibihe bikugenda nibiyongere nguzi amani mu district says ingasi mu kitongore cyenyina higuru mu gihecho reka mbaze kwanzura abantu binakuretera habara kubasa kubana bahanurana niwe aho stamiro mu riro yawaho kandi kana holera boruriya rutera banza kureba kutureba tugambiriza uko kuri agenda temfongere yabari mnongo mutebekana programu kandi yenda kusima mnonga aho kutweta mwene tukujya mu nito tunogwende bukuturwa abandi uko kushanga ngo tweta tuganire n'abantu bitu nekembabazi yenda kusima bagenzi banje kandi bagenzi banje kandi basiniya abo kundi aha mu basiniya ukandi ndakubasima ukureba mushikiriza mukija abari kutureba uruho kandi ija kubahereza itubashabo kutureba mpaka hamwe mukama batera umugisha baba honorable yaruteraho honorable yarugaba Alex Bakunda yakuraba kutureba tugambe nizo uko kuri agenda wabari mnongo mutebekanisa na TV West Management yo no kutwarza hamwe ni mbaramusha na rukundo munyinji munonga mwe bari kutahubwire bwanyu kabasa kuturikiza kandi mukatureba mutebekane muhumure ni mbaramusha ntine bugarukiro mbakunda kandi nimpamye kuza kugenda mpora ntuhanura ahanshonga yizoba ko kuyajibanjura tutebekanise kubahereza umuri muri ngo gwona nimbaramusha kandi mbakunda mwebari abayisingiro bari buhoro abisingiro mwana nimbaramusha na munonga abisingiro thawuse abanya kitunda bakabuyanda ba isingiro thawuse general yo na ruyanga kamubizi mwena banywani banje ntungu kamubizi tawuni kanso kamubizi abukawunte na hangu munonga nimbaramusha nangwa mbasisire by the way obandija kubare bariyari nangwa imwe bomurija kunde bariyari konka mbasisire munonga honorable mwene paka bamirama barasite sawa yakureba kutureba na mnonga bo muri mbarara wewe misho tugambe nizo kuri agenda wewe bari mnonga Jimmy n'abantu bona bari kutureba na ba panelists batahi banje ba honorable members nyenda kubasima mwena bari kutureba ko twabaraganise tani cyemeremo yanyu nyizo bari yangiriya n'ibyafayo byingi kuba ruhanga kati yamba bataka chiko kebya works physical infrastructure so ilizo really bitware bane byo kutangaza konkani mbasima nka TV West kumpo mjisho kujagambaho n'abantu bitu ba Western Uganda na mnonga bambara City South mwe bari mnonga kandi obwe biri mu Kampala kandi tije mu Kampala honorable Mr. Francis Ngaburijo yakura babuhejo akubati muba imbuto bazikozero ba byemerire cyo nonga abahoje inchi bajwekera nkabani mbajwekera konga kandi hati cinko bajwekera injwekera ihanga ryo na hati injwekera batari mu parliament injwekera batakwasa kwegambira abahoje ibintu abakubajwekera konkananye nashemera kwijaha injwekera abo abatakwasa kwegambira tukatera tochi umubinde kugenda misho mu ihanga ritu abumara mu gwatwetera ninda kusima iwe Jime hamwe n'abakama bawe abo kutaho program eji byo ngutumentura anzi muri yebyo ebitwa kubasa kora tungu ihanga rita ko ihanga neri twena ubana uruganka hiyo ubana urwesheranka hiyo uburyo mukama batoro mukama uburyo mwembe zotoro mwembe ziri umuntu wa burijo
ni hangaritu ryabonera ribonera gustwena abucinisha mu kujya mu mijaha na ngirishe nayongeraho mukubone zihangaritu babarejime honorable tutandikira ministry ya works ahiguru za kureba kugira report ya IGG auditor general nereka y'umwaka guhire nereka ngo 10 trillion zozo kuburwa procurement hamwe na procurement hamwe na ministry ya works ingasi o ministry ya works hamwe na procurement no bakutuza kurya isente za government is a percentage ya 10 trillion kandi wagenda ukareba example y'uruguto rwa MPG Express rwabero byo kwa 2026 itobwa hati ryahari 20% 30% around there tukoreka ngo uruguto rukaba ryo kwara syringes 600 billion bitobwa rwanyuma biza ba engineer rugomo ndo mu ministry bahindura design z'uruguto urugudura kubana rugahari 600 billion ingas billion rukaga rwaza hari billion trillion emwe na no bucweka bubi bitu nabwanyuma ijo hari ya minister president kama bwanyuma yo kwasibwa kuba minister wa works achangira ngo urugudura rwetaga sete izindi 700 billion mweno urugudura bero kutora 600 billion rwa hati ryo mu 2 billion ezikuza kubanza rumara umriyecho hinaba itahiremba kahindura design z'uruguto rukaba mu tsara bakeko pasete ngaka sente government state house amena corruption bariro bacyondoza uko ibintu byagenzire aho mpaho minister Baramba Rugahari hamwe na muwezi weye ningase junior minister na Mary barumba general betoro mu districts okureba emirimo nekorwa umriyecho barumba kibera hanguto iza districts batandikiro mu Eastern Uganda ningasombo rwizoba babasa kubana bakwate abantu batarumubona abo butakora nguto z'abantu asetes kubazo wahe na mnonge se ministry syndicate ne ruga ministry iza district engineers bariya kasete batakozera nguto so abamwe ba chairman kurgo mu district ya ningasombo disu za nkore babasa kubana bafuna press conference bakuchesa ebitamino bakugezaho kurebeka ngo tubakwenda minister ingasi barabara minister baramyana azayo ayetwa honorable mpaka new chairman wa physical infrastructure iwe no jirango wa muwe minister tangu ngafemeri ya chairperson ngana wa semeri tomero mwizini nesa ya chairperson wa physical infrastructure parliament twari ebyo mdoketi yao ino jambo ni kubasa kukorwa kubantu so burwenguzi kurwo mu kitongore cya works singa cya pida okukira kimwa district level enguta izo kunyunyuta ekyo kubanza kyabyo naye bare mnonga Jimmy budget erukusinga yo omuyihanga ne budget ya works nare ya infrastructure kandi nebere procurement zamani cyo kurebera obushuma bwono bwingi ne baburi mu works na physical infrastructure ko kuzakureba bei ya kilomita ya koranso mu East Africa Uganda niyo kusinga yo cost ko kuza ku analyzing Uganda hata yare bilioni 5 kilomita ya koransi Kenya rinkare bilioni 1 ne treka Tanzania nicho chumwe so norewa ngwe kandi ito materials nibachera kuziya hihi no rugudo konka ebe babala mbakora nyo nimbisima nibasa kuba obunne nibasa kwena meberagiro tibya kuterana na kache konka nimbasima nyiwe bariyo nibakora tosha twetwine ba minister n'umujokero wa president twatwine ba ministers bakushitamo mu za office kandi nitwe nkaba member ba parliament nkakorona honorable Francis na honorable Alex abukiko ito tukatsibo mu field ntuyiruka n'aba bantu tukurondereza tukora oversight function yitu konka washanga ngo hata na minister yaza kutukwasa njima insamu ebintu ebyo ministry nsakongera kubimanya no kubereba ombwire butare bwahare konka emerme ba baramba bakora ningisima ndebere Chris bari umunsi mbara regional faru ndebere hata minister wa youth nawe ndebere mu kabase na bakwasira abana babapakire kubi so niyo ndeba nkiza kutuyamba kwimisi abantu
kandi egi press conference inareba ngo twakwenda balamukuza omurankore ngo ayetware itwe nk'akakiko ka physical infrastructure nitwe turiyo nitwija ntumanye enguudo for example mbara nimanya y'oruguudo orubayombekire kilomita bilioni 13 nimanya ebizibu by'entindo so nitwe turiyo nitwija batakateekateeka ngu nibalamu enkola arwanise obushumanguzi nimwe nk'abantu musheme kutwasa kurwanisa obushumanguzi so nyo tinyine ensonga nekibakukora kandi nkisiima munonga nogira ngo banda miliyoni mwenda kukwata ninga miliyoni mu chondoza onubona inga miliyoni mukwata ebisiganyuma ng'ebituriizi abantu bakaba babyo bagezere bariho misi well obushumanguzi na munonga mu procurement z'enguudo nibukirakoramu emiringo mingi nk'okuwagamba nkajinja nkampigi oruguudo rwa mpigi bakacontractinga omurimo twayehora n'okwehora sente omu ADB African Development Bank ne bilioni 547 tukumanyiriza kumara oruguudo ruhweho ezo sente zikahaho batakashyize na 40%. 42%. Eki bakozere ba engineers kuba kumara kugaba oruguudo bakasayininga contract hati bija bahindura design ruraba hande ruraba bakwenda kutunga compensation ekindi ekikureta enguudo ezakyererwa ni esente okubura omu government konka kutuba nitushoma auditor general's report omwaka oguhwire government ekishoboza esente zoona 100% konka kandi ministry yakozesa just obucweka 56 esente zagarikayo so nikikoreka ngu nobakwano batwekwasa ngu government obundi esente zaba contractor tizikwija harimu na issues ezindi ekindi ekibakukira kukora nibaha abantu contracts batine capacity noshanga baha contractor omurimo konka taine capacity yokurora oruguudo so harimu challenges nyingi zituriyo nitureba omu nguudo ezi olwokubanza nk'akakiko ka parliament nza kusiiba nabo na minister Rutege na bacontractor bona twabete twenda kuleta report mukwate nanka kandi utaramuhire chance yokweshobora so tweta ba contractor omu Uganda kokura auditor general's report enguudo 28 zirengera obwire obubabe bashimiye kubana bamariramu kandi ekitandikire hati akwatukozera analysis nkoruguudo rwa northern bypass rukarenze emyaka 12 obwire obwabe bashimiye kubana uruhu so wareba statistics taro oruguudo mu Uganda orahwerire omubwire obushimiye kubana obuhwera na hati rwa northern bypass turwakahwire tukumanye bariyo nibakoraho so ekyo nikikoreka ngu challenge katandikire mu UNRA hate eriyo mu works enshonga egeri deep neyo canalizing esente ntizehora omuntu akyereza oruguudo aferwa abana bamashomero kubana barabanguudo ezi itwe nkihanga esente ayitukwa tuzehozire oshanga ntushashura interest kandi erengire hati uru oruguudo tukehora bilioni 5 hati ruriyo mu trillions noza kukwata trillions 2 abantu bari aho bashitami ntuza kushashura interest so really abantu twine kwakwata n'umukono bugumire gwekyoma so ebi byababala muntu basima ekyo bakukora obundi kwakwatiramu omuntu omuningo okutashyikire obubabeherera batusasire konka bingi nimanya ngu nibaba bakwatire enshonga eshyikire ebiro 26 by'okwa mukaaga omwaka ogu ngugu president akahandika ebaraha yabinga abantu bashatu omu kitongole kya works harimu permanent secretary harimu Edwin Raymond Kiyaga Dickens ahindusirwe nabeyaga waiswa habw'ensonga y'okukyamya oruguuto rwa bypass Mpigi express yonogira ngu akakora omurimo gw'ekikirere ninga inokwatara kuratire biragire mukama wiyanga yahika kukora decision kuba naba ine bitongore bingi okumuha information so yahika kukora decision nanga waine n'embabazi nasa kubinga n'abantu abakaburwa no kubakoma konkitwe itwe ntukora emime tukora nk'akakiko ntugikora on behalf of parliament ntubantu tugikorera parliament so nebitukora byona twine kugaruka tukabyanjura
floor ya parliament nibo barasharemu so nito orugudo rwa mpigi twaza kutandika orugudo rwa Malaba n'engudo 28 konka ekyo kutangaza haro n'engudo 13 mu Uganda ba contractor bakiruka bagenda sente baziri so tuyina 28 zitakahwire zirengero bwire bwazo konka tuyine engudo 13 ba contractor bakakwata sente babura umuntu akwemera kariya biliyoni nk'itano zona ninga biliyoni rukaga akabura inamana go kumugwata riya reka rusana guruno itwe umurimo gwitu no gukhabura government itwe ba members ba parliament kandi aba ba MPs abari hano baza kongera kucishobora ito umurimo gwitu no gukhabura government ndileta report tugira ngo nanka kiba kurugira facts twine ntishaba IGG ubwo mujija mukwata prosecuting tutahona mateka ebiragire byahenda so kiriyar government kuchikora nari kuchireka konkito mu gwitu no go advising kuhabura government kiriyar executive cabinet minister na president Museveni no ba taking a final decision ito chitukora ka parliament ntubashaba action taken twahinga resolution ka parliament twabaho bwiri nebiro 25 action taken report oishime garkom parliament okatigira ngo kurya report yimu ahingwize ministry tukozere hwechi na government prime minister tukozere hwechi na nechi of course twine na methods ezindi sitwa kubintu kozisa nko kwata budget z'abantu yo mu ministry of works ijo mu tukabaha sente mu ibasente mwanga kubinga bashuma budget yanyu twazajikwata konka tukira kandi ko kujikwata fereze n'abakoza abinemerimo emishara yabo oborinko wakwati hanga war holding at ransom mwamtakozire kikuza kukora kiso nichitugumira konka chitukura ntabura government kandi obwire bwinyenda kusima haroba ministers aba proactive ababizere hat bagumza muna mana mazima nintekateka mu parliament na executive ndija kuhinduraho ekintu chamani ono buririano rutera ino dirangwe kiriyo nikikorwa aba minister ningase o ministry ya works icyo kubinga abakozi icyo kucondoza kugira Mr Fred byamukamana dirango ba mafia bari inyuma yo kurya kasentaka nibiza ba approachinga nabo mukuba musingikire kugira ngo babacondozeho nabo babarisa mwen corruption iri haya wagizirengu amarwa gagari haya kasecha kugira ngo tategesa kwako ukabura RDC iyo bantu kuba kwatuta iyo bari mnonga bagume babanze barebe stakeholders in case baba takabarebere konke cyo kugira ngo bariyomba akubi bariyomba koraje mnonga ahabo kuba ubushuma twataburwa n'isomo ngerejo nico bonarebo minister byamukamagize ngo nubabarisa ati ba minister baguma bati bakashora bakagumizamo hati baba batwereza nitwa mani nka parliament hati kugira ngo tuwe twatane se turwane so bushuma atabushuma umubantu aba bo kureba ba engineer naki nubutandika na biochuzi bakora biochu eri favoring obushuma bwoga ushanga ekintu katujyone cya miliyoni 3 nubachongera mwezi ndi 3 bagira ngo ezo unezo gukora ikipapara kitkozere uruguto urutuba side na side bagumana basharaho nka inchi 3 kugira ngo ebirembe kozesebwa bicendere bibagwere side yabo so nyo ningira ngo ekibari yono bakora n'ikintu cyurungi kandi ntibahagera kureka ekintu kwenda ngo abantu bankore urukiko rubagera tinkwamya ngo nabo ba minister ngo nabagwira romba ija kushanga umuntu akozerege bamwirukango mureke cyo kugira ngo mwerinde ngo nkore muje mwetwire mureke kututera izina ritabonire mushibije betwire ito turi abashuma nutubangira ki yuko utibire no yangira kikabata kuza kwata mwarabura fine mwe bare kurabura kunko mwarabura mbariyo mbakora kicyamanyisa numuhagira ubushuma katine ubakwase kanu bakwata abashuma yiwe kotara umushuma okukurabura kwarwe mwenye mutafuteri izina ribi tinkwamya ngo mwamutara bashuma ndabaza kwijana babakwata mazima tubara abakwate kunka waha mu bushuma
wono mango inobuzare no bushuma nibakwata manya wayenda ngo mushuma batamugamba hwizobe ryari kuyiba nubwo rumanya manu go mushuma nyoko nabende abantu babatera bari abashuma mbagirire mbabazi konka izobe rubanyibira namburi nubwo namanye ngo abashuma bashime kubatera kandi baba enewe bakanyiba nangwa kano shooting kandi RDC tinkwishuka konka bakanyiba sente zanje mushaho bazitwara kandi zo nabenye zonka mbona nyogo mushuma ko namugwira hakata kaguma so ruyare nyoni ingira ngo abantu bankore muri cekutina ngo narebo bara Mario nayisha naho narebo namere kandi ntubashemerwa mazima muizire cyo mu muryankore turashange hina ibishobere nabo bagende nabo kuba cyo kugaburura mushuma ubwo gaburura ndijo tautaye ubuntaragambi mushuma naguma ariko mushuma yimwe numbasa kugira ngo batakwata abantu banyu konkizo bere baraba kwate mbaka banimwe biba bakargo mukwibe bya government manyo mushuma we naguma ariko mushuma yutare ngo go wibe cya government na no go ibe sente za rutera ho munsha ukabatanse nebamu kurjera sha maneno se fa wa mwizuche atire deo chairman wa mwizuche chairman wa ishene ba chairman yagira ngo nabafuna miliyoni n'icwe bakau bafuna miliyoni 12 deputy munana hamwe n'abandi mbwenu we nareba ngo government banagirire kandi umurimo gubakora n'umurimo gw'amana so nuko kugamba hati yabari mnongo yabari ayitware kandi nawe abongeza akasente atakindi kusimira iwe cyo yamano wano yitombo ita okutunga miliyoni mwene chwe kanchikora gira kwiba kashobari yono baronda kanogo wa miliyoni 12 iwe cyo yamano mukwiba waza mwota watindachi nyoka ntakurebe cyo sheme kutina nyoka baradise myaka mushanjo kandi tunga miliyoni mwene mtwaro nshanjo aza kamba mangu tubapine sente dine na namashita mwene kuwe bampa miliyoni mwanje ne mtwaro nshanjo nyiwe ntaha njirebe nakora umuntu miliyoni mwene mtwaro nshanjo tindi kwisha kuringuruzo wa miliyoni 8 abo kubatizanje ekiri kureta iwo wati no rukutunge mwene chwe ko tibire nenji kibantu manyisi ngo nunda kwisha kwagira aba bari kwiba mwanyo ngabenisha abantu bankore muri cikutina mureke wona rebo bara mayije naho narebo namere bije baronde bibi nangwa nebirungi kubarabe go babasimi konka stari cyo kujya ngo umukanga kanje ngo mutina sengo umusora misho mazima nyona nisha bangwe byo mutabizamu mureke turwane so bushuma tuna twatanise hati nyoni ntekateka ngo bace yamen bona baza districts bashine kwatanise za hamu na by the way mo mushebe kubana mwakira ho narebo namere naho narebo barama woro chairman wente be yakatano or RDC or kansara or speaker o sheme kuboshemeri ngo yo no guruka noze na dance ojotuna one echivenje ndakutwara echivenje rwuruguto echivenje rwirwaro o sheme kuboshemeri kandi hatu waba ni worukutonzya nyoni mpora nagira makabuza abo kuba ni wosheme kuboshemerirwe niwo muntu wa chivina niwo muntu wa NRM nangwa na civil servants na NRM tina hakana konkiwe niwo direct niwo mukama wekintu niwo chokorire hatu wano hatu nyomwe nkecho nani mpora uno bazo witi sinjiro nimbonta shemerirwe nimba shemerirwe abo kuchiko shemerirwe tino riyo nayiba tino nukumanyo riyo nayiba orarana yo nayiba bamukwata ogota kuja atkandi atortero yaje ngo bankwata nanye ni mureba ngo nanye nabanyeta nabona rebo bara myanyeta ninje nawe nanga bona rebo name nimba shendekereza so riyare mureke turwana so bushuma twena ako bushuma twena nubutukora kubi ubushuma nuburwanisa government ubushuma nubutujumisa ubushuma nubwite bintu bitu ecyakube ntitugakirwamo nanga ntituganyirwamo oshanga cyafa abo abantu bake kwate billion bakagirya uruhuno reba kandi ubushanga umwirwa rakarimo mubazi ushanga barukujuma government ruyare mureke twatanise turwana so burwenguzi ona Alex bakundo yes move abakura aba bagira ngo minister Baram aine RDC aro diso aro CID ensonga abwe kinogira ngo nubaza ba minister nubaza yo kandi obwa district ariyo ba diso RDC ayo bahi inogira ngo babuso browari ngaba bakwereza yo rugambo omu ministry ningaso IGG kugira ngo aize kutonoza
bagira ngo bamba bariyo muba kubahara no politics byo butegeshi yinogera ngo eshongeji wagira mutokura nabo bashira kwetera nduru. First of all ninyenda kubasima namuno munonga batahi banje ba honorable members ababanza bugamba bari munonga nyenda kubajoininga bala moye na mere oye bariyo munsi oye o Dr. Namara oye nabandi mwena oye na minister wa youth Namara no where ni Namara wa president of state house. Okay, naje kunuba kwenda kubingaro no ubwo no wa health monitoring unit state house au kubana umurebe mbara we ni Namara mbeno chintangarize munonga nyakicare manze natina nagira nshaneji ni AI ngo nkomwebe mbezo baterira karuru umukukubanza nagambira abantu naza kubana arwanise nguzi number 1 n'umuntu wa NRM enjenero hoya NRM ijwero president akagaruka mu yaje bagambira yaboreka ngo iki ni kisanja akuna Philip kurwanisa enguzi 311 meaning niyo flagship project ya sanje cyo kiturimo kureba ngo abantu batwena twakwatanitse hamwe twarwanise nguzi deri wo muntu ubaterira karuru oriyo nagize nk'ugambirira abantu no rwanirira abantu wareba nk'ebibara mariyo nakora namere ariyo nakora wenda kugira ngo no umushija we yatware mwana mpurire naito nkakashanga kandi abantu bambarira abantu bankore timushemere kushemererwa abantu aba ibabire nibagamba none muzakunsasira nkakoraho kasibo savant ubwire buringwa munonga kandi je nakoraho nka member wa parliament nko mujwekerwa w'abantu nkatandika ndi kansara LC5 narugho nabana MP nabana member wa constituent assembly mazima waba no mangu noenda kuhereza abantu toshemerire kuba ora kwatire ibere kintu kiri mucona nange kiragamba kuba kirimo uburibwe nguzi corruption so no basa kuba bakuterera karuru warabamo utakatekereza ngo niwo wenka mwebembezi omucyangejo nitwa abatarara biremo tukiriya bebembezi abantu nambwe none batukunda baturikize chance yeje karuga ho kugira ngo tutokire mugasho so nitwa nso kumantwanga turayikiriza abantu ngo abo kuba bakuterera karuru eco ragamenye baramu kurarinye baramu if I had a way naniza kubanza mbarara direct yes baramu kwataba engineers kwataba economists kwataba statisticians kwatana lawyers kwata OCCID wawe na banda abakubasika zambarara aha bwakine bati nanga nibagezo kutina tinisa efforts zawe zozotandikira nyona ninjiro tandikire mbarara ekicweka cyambarara jona general yes kumanza hine kimukushereka Aiba rero bakwirusiya nore noza nyoni yokwenda ngwaze abanze yari arebe aha bwacyo enduru nibatere yenje nimutina ki baitu bwana ngone kuchakubo katuza harurengo rwa parliament murebere mirundi minje ba members ba parliament obuchiko nibaza hantu nangone bakwata yo nabantu babahandingo batuhu to police yes ticho kubanza macheza barugaye buka umukwasa ekitongore kindi ekigire ekikushemere kukikora which is okay kandi to baramu na namere bariyo ni bakora honorable nyoni mba supporting police na kuna ndwaro shanje akwasoro mu nkayibere billion ishatu yego reka expect ngano no teka kwa kore please noenda kungambira ngo kazinda kabayibire sente zinga mbo shaka kwatwa ba omumu bingi parliament then CID parliament shimwe tugambe member wa parliament akana kizakazinda sente OCCID chibuli baka akana kizakazinda sente habwa kibagumizemu tiba musibire emyaka nemyaka nabandi nakwacho kurebera hokiche hino ndi jo babire nibeta obe akabaye na sente zinga habwe nshatara tujiri hati mutakarebe kintu kimwe ukareba nko mpolisi omwe yaba corrupt ukatekereza ngo abantu bona bari corrupt no we still have very many good Ugandans abantu banya Uganda binji barenda ikintu cyo kishorongo kire
abantu b'Abanyarwanda nibenda umurimo gwabo ngo mwagira ngo uruguto kurugambarira kuza ka buyanda kaza aryana na munana kwaza chitwo okaza kuya kafunjo nibenda ngo uruguto rwabo barukore. So iwe waza kumugambira ngo ijampora twazampora omushisho n'ubutura twamukwata ayibire konka ibire ho kace after all natunga kashara kace ngwana mangu notunga kashara kace umurimo wo gukora kandi buri mwe sente nyingi munonge nozishashura bandi uzebe kitari cyawe mwene kiramanitsa mutoka akora mu bank. You can't work in a bank because you handle money every day. Mwana uratekereza ngo mwana wo mu bank wo kubanza arugira ha university aratunga zinga tinda hamwe ngo ararenza na miliyoni imwe konka nabara sente zinga heburi zobe zikumara bo munga muntu twakubire ntutekereza tutyo ngwito abachamani RC5 netunga kasente kace nabwe cy'abantu aba mube mubarekire mutaka bakwata jaga tubanze tubarebere otwirenka ya bwenci wabanza bisha kwimusi namere oye baram oye nitukuhagira president nakuhagira ba members ba parliament ni babahagira ni twabatakiri mu parliament konka turi abanyarwanda bakandi bakirunju kandi abine bumagirizo bw'amani tukwagira gumiza mu icyo kitaka kutinza kandi baramunani kushaba wano reba TV baramuna kwata eteje ne mikono yona jori rukanga ubushe mbarara kandi waza kuzayo ni to twete turaturi tukwe protection mbwenu so nyona ningira ngo baramu icyakusara kora kikire abamugambire ho kubimuna twaza ubundi because baramu nabayine police baramu nabayine CID baramu nabayine RDC baramu nabayine ba chairman RC5 baramu nabayine ba members of parliament bechangecho. So ambaho oro mwijichi istongole cha transport and infrastructure bachi 8.79 billion trillion omu budget yebe sente ehwiri eriyo neza kusasa izo mwako ogoko iyo no girango akasenta kakarse akabicirwe ninga yakatirwe ninga nako kayihirwe yo kahwire yose takumagira kureje muzege wabere mnong ati wabisi oburembo embeba no wotarshuwa embeba neza of course no mangu neza kuburi kunza kumaniza ko buhezaho neza kusigaho kwinganije kunkana mangu neza ko buriya buzuma ino kusanga zigusa hati haroka story kimbereze kureba eshunju kikashingirine cyawe nukushirashobore kwabura buri nyamwisho yabirera baho nyamwisho yona kigira kiti nyugurra nkwigurre ondiye inyamisho zo nazagenda kwizira intama cyuncaje kitinyugurraho ngutorangiye tinyanyugurraho ngati cyaye ko meetinga ngwe intama yiguraho ishinzwe kushasho hire cyagere ba misho cyaje kitimaziro wire bwinshingirine ngwe naza kuriye kashika nyengu ya mbere gatonyambire ko nkamwe nyine kandi tinguriye binyansi nindiye nyama kandi uriye nyama tumwende katubanze tugiyetegerezeje intama ko yagambire ko yeryaho hija akanyanko gote icyuncaje ngo akanyanko gote kabasharire mu mushango hakorerwe ki ati nyine njara ejine nyama njya mwintagiriya ugwati nyowe ninye namuyamba mwente nabashenga hati katubanze tugarisha hiriya atandikira ngwene babanza bagaraka kuriya icyuncagaraka cyabiri kiri rero bakingaho rero kweza kukingaho akajya ngote kagambire ntama kataba warga indama nko yahonde tunga bakabagiri to kubasa kubisi ntama cyunjo nkigirya tekana sa program nyenda kusima abantu bona abakora ubujimwe kubasika kuranga barwanise nguzi otireho ba minister members wa parliament aba polisi nabo bantu baburije abo kugira ngo enguzi erwanase omuhango abantu barungi nibingi konka abantu ababi nibache konka binamani mingi moya bwira mani mingi nibashweka
abarungi hati abinji hati ensi erebuka kubi konka umuparamento muwazamu harimo abantu barungi harimo ubuciko bukweberwa abantu bakumanyisa those who mean well konka ankore yoko leaders abakugamba baramu bangira ngo harimo na chairman wanje wa LC5 chairman wanje wa LC5 yampemura mshana arebe kaje buzima yampemura abo kwa twa kugira ngo barwane senguzi iwe chairman wa LC5 hati nko wanje atwanaje ngo wena Rwanda ramazi magonga kuna Rwanda senguzi acura bagitandika atumbanza mutuhereze program yo kwata abantu hati bakwe program yishereke kwiruka hamushuma babanze bahereze abashuma gutura kwata rwa mukaga dere beterekanise kwatwa isani hariho babiri bakoze biyukanga yabasiga batamhire program konka babiri bamusya hihe ngaho kubaza kwanzera bajiruka hatwa bire buhire program abire bamushangaho konka shi meeting kuna double standards pakwana bakwata matembe benta kahure chairman wa LC5 bakurugayo utirimwe wanje wabuhwejo akuja ati matembe kabonye batabanza bakamara byo mupolisi bakabanza bakagambara cyaba LC1 na secondaries bakabatamu bakamukwata mu buteka hati baro basa kwata matembe neshitire sace tayine cyayibire batine bagambire nawe hato ibire seteze nguto abuje none bo banze bamuhereze kada bamuhandishire kada bamugambire ngo ntubara ameza abiri kwija kukwata mwino bene yetebeganisa esha yona ntwije tu nyuwe ntwire umbwebemeze esente zikugomera ko government ezigom central government sente za government zikwibwa ni nyinji munonga kushiriza gukora ezikwibwa hariho zikwibwa hariho zikoresibwa kubi hariho n'ezikora nozo mu district ushanga chairman LC5 nakwatagana na kawo nakwatagana engineer akwatagana secretary wa works nokutware sente ejibillion emwe shoka ninga billion akwati tukagira nguzongerwe konka ezo sente ezitwaje nguzuzi yambe ngutu ezimwe nibaziyo nico kuri atwagizire tukatensa ngucyako ekishire no kujya mu chairman wa roads committee abari member wa parliament titeka ko hamwe ecyako ekishire because yari member wa parliament wetara amanyene na kawo akuna ar Kampala tara amanyene na secretary wa works na engineer konga chairman LC5 ashtamiaho akona kawo basiba hamwe bashabana majuta nyamba ntwara hariya secretary wa works umuronze na chairman nangwa mfukiri abamwe nabari chairman kandi abana secretary wa yes hatabo omwene babasa kumanyana ntabwo echo twagira ngo hatwija kukwata abibire nguto sente ze nguto de chairman akajya obanza umwambiri kura mugambe nakumanyisaho kawo amanyisaho engineer amanyisaho secretary wa works waza kwikayo no shanga unkabuhweje ngweno no shanga barenga mu 10 tebechere cyo mu rusozi kongaba kwatwa nabo you see abantu babasa kubana no bagenda nko bari kugenda nyunka binisha ngo cyamara sifa yati mwe turakore abantu babakwata mu buri bushire batabatwaraza kubi icya kabiri kwara abakwate babatwara umupolisi rero behoze uyu n'umushango amanywe utagwine na wamanywe konka waje ngo babanze bakumanyise mutekana sa program charity begins at home actually nyombe nyenda ngo baramataka na no kumburugwizo atandikire bunyoro aze toro aze rwenzori aze nkore aze kigezi dira abone kwija kuno ako bantu batakateka ngo bunda abo wabo yabareka deri yaza kwata abandi
because hati unkumti aje itwa abakurwa mbabara mu muturekire no manyisaje itwa bankore president hakuruga mbe murishe kutwata ito mutwate kurungi abantu mbakwate kubi no gezo kuinsinuatinga nguhina basheme kwatwa kubi nabine kwatwa akweno rugankore enkora yona eshekwa neshana utajiroti ikyonkore no basa kusagisingura cyamano wankore yoti umwihanga ryona twanteka mwenkore reje kumutwe titwankore enkore ebe yite yabanyankore tarunkwata yabanyankore unkwata n'inkwata ubakomesa kamba ubakomesa birere ubakomesa icyo bakomesa ukwata no kwata konka umwe ni pesa nyebuza muzo mu district ngabuhwejo ningi singiro ninga mbarasite ushanga ngo harimo RDC nkartero kwa bara RDC oshinzanura harimo deputy RDC harimo assistant RDC ninga assistant RCC babiri harimo diso harimo giso eze sentence zibwa barinkai ubutuye tuyumukaruru akuchondoza utuye tuyumukaruru ubeno ushanga RDC na yirukanza mu ijwi deputy yiruka naza kuyumva mu kitanda RDC namanye ngo nimuka naza kugira unabugana nabayabanye ngo nambugana hata bwinshi uko nyunda hare ako nkabwoga na hare nansika nosubize konkana yamenyere mbona ko washobeza district RDC yarkorara na deputy na diso na riso na assistance abwinshi abatakubareba nimbasa kwenye kuteka ngo ba RDC aba na ba diso na ba deputies nabona nabarya nabo kandi batakuje nabo abwinshi amisho gabo gatakora abashuma ano gavano ribo araburiya iriya ne byakaberugamo kandi aine record tumanyo mwihange muno mwumba RDC abakozere bakarugamu bagaraka bakabagaruzamo record yabo abashuma bakambinga kandi kakugambira mu nsomo warwana sabashuma nibakurwanisa warwana senguzi abarbenguzi nibakurwanisa nyombera bere munimba manya nyene mutekano sa program yibuze hato mutiyaje ngo bahwiso browa zatabako ngo batagamba mahwiso browa nagamba ati neshindebere nabangize aja wana nyanga ine cyarebere dero umuntu aje cyondoza kuko kitariho nagarike nagenda hati wagira ngo bahwiso browazi ngo batarwa mu district yawe none ngo barwa mu district yo ndijo ayo gusobora basa kumukazi wawe nabasa kuba secretary wawe ajya tinyondeberera bazabagana ati nyumba rebere ajya iyo wirisha mukaga zo mwaba zo mwihangwe no kubashanga bazabagana hati none hwisobrowa nabo banza akushabursa ngo hwisobrowing hwisobrowa nabo ndo mwashabursa hati engineer nabo bari beto mbita ikibina cyawe kiba kwigitiramo bagira ngo inkora baramera na twaza mu kuhiganisa ba engineer za districts imwe no kubakwa tekire narakuburize ehikire bitune kabataka tongwito ngwate ya matembe gwiri ndum tuera tumangu matembe bakamukwata ngire tashikire numukazi mukuru wagira ngo reporting ya police ntazaye so ukwata kwa kurukubi ni inshuri zangana cyangwa tugira ngo guci n'ikikire ntubasa kugira ngo tugende tushikeyo turashange ngo umuntu ayineshobe turoko turamutwarize umungwata batamuhimura konga bamukwata icyo tingu cyangwa konga utagira utumwe bakamukwata bwo runingine kureka tuganiye bamukwate bata kongo kwata ko tubaye twiciriza ngo ngabo yeshobe babasa kumukwata utayenye n'icyo bambankwata bankwate amaguru nigaranze higuru umutungo uranze hansi kuko abana bakwata engineer ngo bashirize umukono kandi bashirize amato kwa kwata no kwata kureka twiciriza ngane ngo enkwata iri kuhereza umuntu not engineer umuntu a human being ekitinza batamuhimura batamutwariza kubi bamuhereza ekitinza because nabatine mushango mpaka ubugura musingi hati kankubuze hino wajya ngo umupolisi
arukutunge ninjani iwe nanka moderate waje ngo polisi natunge mutwaro nshanju mwini wamusindika kwa 2 billion nasho kwaje ngo amurere haciyamani erosi akutunga mutwaro gumwe mwene atakwata ibirente akubona atunga mutwaro gumwe indego ya miliyoni ina kigere kigendera atari ugendera ubona kwiba hati ciyamani si wo mutwaro gumwe yashanga umuntu ayibirente amureke ngo akwecha ibirente cyamushara gwe nyonya guturuga mushara ikibi nekibi hariho cyango hariho shice konka ikibi nekibi hati okutina kwanje ukuri no kugira ngo inguzi umuyihango ibiri nkora umuntu naza kuba LC1 ari inguzi abanza sibika hwente bamutera karuru na hamwe nakutunga umutwaro gumwe buri kwezi kunkata hwente ya miliyoni 2 naza koresha stamp kuzironda. It's a way of life. Ijunware yanje icya kabiri ushanga membo wa parliament atire miliyoni 3 umukaruru kunka guzuma takwasa kuziyo mu parliament kunka nateka na basa koresha ubushobozi bwe position kutunge sente hato shanga chairman wa committee ya physical infrastructure westinsa konero mwine mpaka ahura rwana kurwana simuzi kunka ina abantu ngo bashadaka chiko bo bakija kuma ngo bashama akachiko masasura za ron binibangariya ero bakorise hato shanga abantu bagize kumurwanisa acyo nakora nabarko akanyonkoze rero gwire buringwa ubwo ni mangu to kubasa kumucompromising I know konkano shanga hine abakugeza kumemesa because bona bateka ngo no opportunity yo koresa akachiko kugamba na engineer in chief tunge sente kurgokwe so ushanga ngo kawo or civil servants are products of corruption district soko chairman LC5 chairman LC5 kawo hamwe na chairman wa service commission nibashitamani bamanye no umugabe mirumo ushanga abantu bagambira umuntu ngo abanza baheze miliyoni 80 babone kumuhereza ubwa DHO kandi hati bakahindura bakabasaba uburyomwe hati cyo barakora nibazihari yogo ubaraguhe so nani ndeka ngo shitwine kora icyo kubanza tubanze tumanye products of corruption tubakubasa kurwana senguzi kunkane cya kabiri tumaye twatwine kurwana senguzi inguzi ninga bashuma tubakwita ngo bahereze kati babara mwango honorable hati banza tuzomukarango ngasombura ngo bakamabit ndenda bwana twagaruka turebe ncekino korwa kurebe kangwe muzeji nyamaro ho bitongore na district owe ba ministers bari batere nduru bakugeza ho kuramba kirigime mpumuza kire ni twara reka turukumbura ngo bakamabit tugaruka akaruka ziyakuretera Rage Life in concert Kololo Airstrip Kampala ebero musanzu byo kwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemererwa no mwozo witu Rage ari turkuba tweshongorere turkuzane ndongo erukukura neko korwara mpaka busesire gurale band ticket aha MTN momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in concert 2026. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories.
It's 100% taste, 0 alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. And that's it for today. Till the next episode. Gurembaga yo mwaka yecinihiro huta bunuzi twagaruka nemizano yo mukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi kucanga kabira nkaba star biri kwina mukanga byo kwa mushaje mwakogo ijabu izibwera chai orebe Radio West erukuritana na bwizibwera fama sako umupira gwino Dixon wa Radio West na gutumura n'ugwachi wa Ivan historical kabaka kwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizibwera fama sako bagaruka bagumwibaho patano mupira ya gutumura imambe biri kwina mushaje byo kwa mushanjo Radio West ne kwatana na Ruhira Millennium Sako Limited aharicha mata playground omuri ntungamo otaferwa biri kwina byo kwa mushanjo abisinyira mutaferwa Radio West ne jakumana eritana naba bodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuri Bukanga North na Julius Tumuhimbise Emvumuro ijosha merwa n'abahereza bawubona ba Radio West turi kwete bakanisa kinihiro huto bunuzi ebirara na bitano byo kwa mushanjo omucishayi kacheka bahajirwe Nyakaje People Sako Limited, Shehan Logistics Limited, hamwe na Pepsi. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that you go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Dixon. And the child is Ani Tuyahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watuyahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwijo wanje ninga nchaka kubasa kuzo wawe mwebare munonga. To 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV.
Inshonga y'izuba tuhano yo mu kibuga cyitwa Kampala n'abanyishengero banje n'abahanuzi banje inshonga y'izuba turiyo tureba uburwenguzi mu kitongore cya Wax na ha districts isinto syndicate yisento kurga district zikaza kuri nguto zikabura umwana Ministry of Works ikatenda abantu kuri nguto bakabura ibyuma bikasigaraho itaka rikasigara umuhanda inkogote hamwe n'ibindi ezimwe bakuzikoraho kashobo umuryecho niki ecyakubasa korwa kurebeka ngo inguzeji yabasa kuba nemarwa mu bitongore ubutakurebera no mu Wax mana hande no Yesu twakora Wax konga na hande singwa bitarukurunze honorable mpaka physical infrastructure ngasi Wax ehirwe trillions kwikanga munana eziriyo za kurebuzwa umwako gwe byesento guborchi ya paso niki cyakwasa kurwa kureka ngo sente zizirweyo zabasa kubana zukumwa zikakure iki kiseme kwansikora wewe mnonge cyo kubanza cyabyona kamaze ndabiyo karango bara maharashike ubundi hakagire byamurabaho imbashamura bo mbamemba wa parliament banyu mutumanyise nkaka kiko ka physical infrastructure itukani tujana timu panga kwanda tuina wa serikali tuina ba lawyer tuine ba economists tuine hard quantity surveyors tuine ba engineer so kora hure nguine nkaka arabar baramuna name ningushobora bomba memba wa parliament bawe umutandikire ndiza kwije tubakore yakon ko karanga kunanye ndakoraba abambara ninza kubebasiza kinta kumanyayo babini mamanyango shayo naniza kubandi tasobi ekido kumangu tasobi akachebezi babari mu rukiko kumangwine bashobize mumanyi mutiyoni tujikonka district sezindi nimbashaba murabumba MPs banyu wahura ngine cyara bara muninga na mere mbahandikire mutuza kwije then ashonga yo kuranisa bushumangu zobu ningira mu government ine kubanza yare babitongore biyatireho kutuyamba nk'ekitongoro kya auditor general investigation yesikozere nka parliament nkanchitamana mwishike tukatukora report konga tuyihayo n'ebintu twa MPs ushanga tuyihayo n'ebintu bingi kusinga auditor general abire nareba nkimanyisa nawe bari kubanza obushumanguza mu bitongore ebi ubu noshanga hina bari ya payroll inava kushashura ebintu bikabura oba ibire billion emwe oshanga yatamu ntibate rumwe okibibate rumwe kongoshango ibirama bate nkarukumi so ebitongore ebi nabyo nebyo kubanza twachondoza tukaboneza then nebindo noshanga hine birukora itwenka government tune kubi empoweringa nare kubaha amani financial mu budget zabo kunkano kubaha independence ukareba muri IGG akari haro IGG wabe natungana ngo abashuma inayo bako babare bine security ni babakuma so nichukore kangu inene bitongore bitwetaga kwa independence kubaho bugabe bwabo tutatayiremo tukareta political interference manyo kutoka mukwataho no muhango akwani ito mu parliament no kugira ngo itene bashika batina konga ito mu parliament ntubirebe no kwata muntu mudakike muri besumu za tera baronda abanyabuzare bawe baronda buryomwe konga no kugira ngo itene tugumiraho kandi ne cyo bakubasa kutukora konga hate ngo umuntu wa burijo kwa kurebya tina so ni shabangu batayi banje bariya bagenzi banje bariya twine ku advocating akureba ngo bitongore babyongera budget babi empowering babaha independence kore menmo yawo then ingarganisha babantu mwena kompetensa byanyu ushumanguzi tuna twine ku Rwanda ko police omutwaro gumwe tukuzagaraka kurabenye mu kamahaba niyo nuburi or corrupt niyo
baza kukwata niyo tokuhona waza mu irwaro bakakushaba ekituga nare esente zo kugura nkomubazi niyo kazayo niyo noburi oriyo baza kukwata niyo tokubasa kuhona so obushumanguzi obu tuyina kushomesa abantu obushumanguzi nikimanyisa ki umuntu asa kuteekateeka wazikwata nowenka oshemekwa nakwata konka niyo waziha esente niyo bakabe nibakukwata so tuyina kushomesa abantu bitu ebigendererwa byokurwanyisa obushumanguzi ebitukufeerwa hatwareba nka airport ya Nyakishara eriza twatwina akakiiko ka physical infrastructure mazima omusheya yatubiye ngwezi airfield ito nizeta airfield muno bakozesa biliyoni 3 buri mwaka kuziboneza twambuza mboni ka Nyakishara itukumanya twena kanima muno baslashing ebinyansi bayenda basiga onka karangi twambuza ezi sente zikaze amheru ya ebigambo byabimera ata nomanya ineza asigireho tukazibankinga zika generating amagoba zikatuya makutunga amagoba so nolewa nguriya le ensi turumu actually nabembezi bamadini bashabe batshabire yanga akaba ibyashika n'umuro gwenyine konka nimba sima mwena abarukuranze ubushumanguzi ni nsima ba member ba parliament aba abantu nabarugiremu ni nsima ni mwa ba media kugumana mutiyamba kushobora abantu kushomesa abantu radio programs TV programs mukamanyisa ebigendererwa nare ebibi ebikwizira corruption age no jangwa bakurwana senguzaba tuba kwitaga security y'amana kuko bano bari minister akwasire mukace bambira ngo uyitware mbara mungo bampa bankore bambira ngo ayitware iyo no gira kurwana sa ministry ya work so kara ejengu zeri yahiguri ya 600 billion somanya 700 billion ino gira ngo no jirwana sa no jumara yo mutaproti yayo well nkabara mena bulamu ina bana bamutina tinsamwa takarwa to mamkole abo of course nebigambo gana binefumu ebikoromu byakamunye tebita ebikoromu byenkoko tebita kamunye no bakutere nduru abantu bashimikwa babatire na police ejino obstruction iwe takizire tino yakwasira oyo no warning ko itwenka parliament itwenza kuija mwana mwenda kutukanga kanga mujja kutuleba kwera itwentuja na team pango mnongo konka oshumanguzi namazima nihijaba no kwita ijana haba no kwita haba mo kutina tinisirwa iturede nibabikora ile fasi sakari abakaba tukanga kanga akachiko onkito tukatukora ekitusheme gukora akubantu kundihangari tukandi tugendeze kuba mwango bohoro byarwa nankana nyeze nguru yo takiza ko niho mukuru ari nazo kurugaho nyine mbaze musima takagenzera abakiro mbaze musima umparlamenti habo reports zikorwa ngarpote yakozwe eyo mwani ngarpote yakozwe ya NSSF ngarpote ey'ebikwijo ngarpote ya cooperatives nkoko binga kwa namuganza nkaripoti ya Bank of Uganda n'okutwa betkorebyo hato shotingo ubukiko nubwenda kuteganisa government nubwenda kurwanisa executive ngene kunkora executive nayo yatandika kurugayo kukora ebitwabire ntugamba ate exonerating itwe n'ubukiko bwitu ababire bagamba ngo harweshobe akaya kugamba bwitwe ntukora recommendation jango akwatwe ugwabingwe ugwashobize ugawinta itkoma konga executive ke hunama nga kutomu mukora reports zo buchiko reports za parliament ngweni yona yize musime chairman wakachiko watakagenzire nshemero kujya ngo parliament nayo executive nayo yatandika gukora ebyo ebitwe ntugamba because habaho impression ngo parliament nabari benguzi hata executive ekayatandika kuchonoza parliament hata shotungo chizu cha Uganda na parliament chizu chindi so I am happy that executive bamwe murubo nanka bara nabandi batanka kumanya abebaye bagamba rido position kuyabazo mu irwaro yaje tarmu mubazi ngogo ni populist mutwaza roboa agunumiza kwere cyo mbakwati none cyishebeza nashanga ka minister bari umunsi
ariho natambura nyiciro ariho natambura mwirwaro akati aba opposition bembagamba buzuma n'amazuma hamwe n'ubushiko bwa parliament webere mnonga oroza kongera kazendera oro byarugwe webere mnonga inogira ngo kigiye nchikorwa nuko kimugwa nchikorwa kurwana senguzi ninga ino muri ngo okukimugwa nchikora gokuratira amateka bito kukoretera amateka iwe hati obinjire kinyamishwa manyo n'utaro kurwanisa amateka gukubinga ikinyamishwa cy'incenda kukurya cyakurire cyatwatanka kumwe kwagenzire hati kandi bano yendaki hariho diplomasi yetu nokoze sa buri kintu cone cyo yine omani bakureba ngo kinyamishwa cyo cyagira ki cyirukangizibwa mwakirukangaho wayeta nabeka yo nabona nabariranwa bona mwakirusi ningo yigoro utaro uru president atandikiriho kurwanisa uburi bwenguzi corruption so nawe in fact tushemereye kuba turamuhamani hati buri yomwe we na hari buri muntu we no ine ubugambiro buri muntu we na ine aho kubasa ku expressing echo nanga kukirwanisa ayimukire mwaho niyo time age imwe abana bato ubu bwire no bushemereye kuba buri bwanyu tunda ngo turebe minyeto nimwigira ngo yes in fact mushemere kuba ni mutambura na baramu mukamuhanka security takarebwaga nangwa n'abasirikare bakarugo kushimwe keminyeto mukagenda nawe mukagira ngo hagiro wa mukwata mukakwata abantu abo directly totoka nekintu cyatugire mu kanse katutahamwe tutahiremo kunkone baba okuguru kwenda kuraza kucweka konka kanse etazankahe etakahe ko mutima abari bengu zaba bahi abari bengu shine ba one kanashangu tubakwatwa kono basinga twena government ambaye twena tikugira ngo tiwe tinyeto twena we are all supposed to fight that corruption to takagira ngo uri corrupt no niwo no basa kuburi corrupt muri ngo gwawe nangwa niwe nangwa nanye nangwa ni so twegaruke mutwetera hacu fuba turendo ni twenda ki itwenka Uganda no yendo ruguto rwawe rukorwe kashikuru kuza gukorwa nkorwa mpiki nangwa ngo yagenda takakigambiro urwo ruguto ndo twabanze kubigamba hebintu ibi nkabandi yakachiko ka national economy atakachiko ka national economy nakachiko kakakushujuma esente zikubani zijo mu Uganda kuruga umuzama bansha for instance World Bank anenda kubaha sente ADB manya kuruga nkahehona hona buri banja ryone Uganda eratungi nirabo mukachiko ako so tukabani turambura katwashabire sente zo gukora uruguto rwa MPG ukaruga MPG okaza busega hato uruguto rwa rahikirengahe kutwagire yo kurambura sebo tukaterwa nkenkuba kandi obwe abashitwagireyo bakabashabire zindi sente kandi tukumanya ngo tukashaba sente bilioni 5 na 8 ezo gukora uruguto zona zahebwa mwiza mu approving ezindi sente zo kubahiriza abataka ati kubabire ni bashabezo nibwo twazayo katuze kureba ziriya zikakora manga kamwabongera twabanza twahajana of course kurgira report twahajana na 600 billion yes biza baga kabafu n'izindi yes far was 1 point something 1.2 trillion plus trillion zo mu 2 trillion kandi obo can you imagine ezo sente twabanze kuhora bilioni rukaga mukubaha zikatunga zona zikagenda ezakurenza zikora 100% zikakora 42% mukamuza yo muchebera mureba ngo rubuto turine progress mwizo mu parliament mu approving hata akona kachikwa kanda kakuza yo buri kanya akaka physical infrastructure itwe kintu twatugire kureba katwa shabire sente mu banke kaza Uganda katandika kozesa eze sente kandi hati kanibende zindi eze tukatuze kubanza turebe ekimwakozire twashanga bakakora 42% ngo no bucwekana nabo birahari 10 kandi sente zona zigizire zihuireyo we were extremely very shocked kandi bakwende zidi bilioni rukaga so twahajana munonga nabwo twaba twahenda nko kwanga kumweza mwiciriza twiciriza of course government manya hati government niyo kushabachi loan ministry of finance niyo kubashazire ki ishabire loan mwenu government mwashonaza kwa kanisa executive nibo bazishabire so twanga twabanza twayanga hari ikizubu aho tukatubanza tuse kureba kandi tine loan erija etarabiro mu cabinet no teka ijo mu parliament after baheza kuchebiro progress ngeno no shobo wakaba takacheberaga nicho kutabura munonga
kutwagire kufindinga utwashanga ngo bo kutwahirezo sente ba excuse urwo ruguto rukarushemeje kugenda ha pillars noreba ho kuraba no mu kisharara kilometers 28 eza harya 28 kilometers 20 hihi zone zikashemere kuba nizirabo mu kisharara hato mu gihe cyo kisharara bakabagire ngo uruguto nusa kuba rugendera higuru yaki ya pirazi ahiguru ngwe niye kisharara kigume ko kukiri ko bahikire bagira bata bashara mu bahindura kandi batamanyisize ki abako parliament batagambire mbwira bo bakora cyabo ngo cyemano cyayagambire bakora bo icyabire nikibaganyuramo katubikore kasaba twireze sente uruguto twatwatantire tubararwemereze nduza kushaba izindi sente exactly nico bakozere kureka naho niho kublamingira government ubundi ningira bakacererwa kureba ikintu eco honorable report says zoreka ngo bakagenda n'abaposire bakagenda bakiguza ikisara bakafuna mu rand titles bakicompensating. It is also possible konka kubahindurire ho design buri kirungi kina mwaka bikacu kubahindurire mu design batamu interchanges nyinshi uruguto ruraba haso mu kisarara cyamanyisa pira ho bireraza kubemerire hata huwe no mwine kushuka hamabare mukashuka ho maramu mukashuka ho chorus mwene most automatically a sentence zikiraki nizeyongera zizahiguru so nico cyabire kandi kindi batamune zinde nguto crossinga mwenu zira joininga trading centers in different parts of the road along the road ezikuzaza bujuko ezikuzaza buroba side ezikwambuka zikazaha hari chengera you know now binoho ka connection you can't believe urwo ruguto bakadesigninga tiba hataho entry point mwenu wamanya details no bura washat kandi president nigiro akagenda tufune kurundi ekiniga kikaba kike munonga mwena kuyakubire n'abasiba completely nebishumuzo babinaga abo kuba bakaba koziri hano kugira ngo oruguto ahurura ko bakaba tatira ho connection y'oruguto naha express eje ku rugende mwe tukababuza mukandi mwe n'uruguto ngo urwije rukomaha rero abantu bazekengera kandi rushamire kukabusega connection eje kaitariho so ezo sente zibayongireho nazo kutamu za connection zezo no compensatinga aho ruguto baruzireki baruchamize aho mbaho you reba corruption ne basa kurwana subhezwe mu yangere tekubasa kwaho all of a sudden habo kugira ngo kairi yo kubaho ubabani bakwata bakazinda ubabani bakwata ba minister ubabani babenga ba minister ubundo ko ragira ngo kaza ko konkatera huireho abo kwa tukarelaxinga mukace nkihanga so honorable Lilian yes RDC former ibintu byo kabitwara mu Arwan Sahel nguzagura wanda district iyo nogera ngo nuko diesho kwa kwasa kweza kubwana sengu na okay na mnonga district na nkasi singiro besingira akor gudro isingira wano zaino sakwanga no sakusanga ngo warga haruguto warabera kuri haruguzi kugira ngo garuko mu ruguto obone koraki kugaruko mu muhanda kongesete za sini kiro district rupore kangu rukakora yabari mnonga kandi nyenda kubasima bukuba muno muhanda rugweturumu nyewe ninyenda kubagambira abari kutureba ubwiro bunakozire ha district level ekintu nkyendo bwenge hati yo tokora kubatanko kanga no jiro buzubu bwene nyewe nintekateka ngo abari kurye nguzi bagireke then itwe abo kucekinga twongere mu amani nyewe nkabe nishaba ngona rero baramu naona rero namere mazima mutija kusiga ba member ba parliament mutija kusiga ba RDC mutija kusiga stakeholders kunkecha kugira ngo mutera amasomo ngengo tulontu Japan ibyo jango mbarare ke kashino mbarare kiraki umuntu yana mangu ari kubiro jana aguma nairuka itwe obrebe ndio mu district ya Kagadaro ugo guhonorable minister gwanga yijayo abantu kutwabitwashika ha station nke ya Kashatu kutwakahiro motoka
turagarukire kureba abandi ayi batorire akarabo mu madirisa bantu babura bavumbugwe motoka batusiga bati twareba ngo twakine cyo gukora twargayo ntubwera bwera ese tukano kora cya abantu bakirukanga bagira bata batusiga bo kube buze byabembe buze hati nkanye wabarikiri ninye nagumireho kwakani mangu tine hibaranshanga tine mbona tine hibaremba baza kunshanga ubu nange nguzi RDC diso simanya wati bari ha district enguzeri negendo misho ekikubazibira kuba senguzi niki ate buri umuntu ayino umurimo guko kubareba umurimo gwa RDC tukushana no gwa diso we nagira ahandika nayoreka RDC ataharweki achenza girata ahandika weta kwirukanga kwata then RDC yatabire compromised akabira kwasiti nabasa kwata ndabasa tujya mbona nakwata tujya ngo tuwe konka nakwata nagambira DPC atereba habaho buzubu umuntu mukwata konka hatagwira bwengi ati ba RDC batakwata ubakabaje ikindi nimbasa utashobora kwatangirwa mbutashana utangirwa mbutashana nemikore yitu neta direta neta kushana so tinki jangwa atakwata ino kuba bi buri nuko bahanjira abo kuba inshana yitu okutakshana hamishu na mituma na no mukora no kwetakusha ninga bari mukora ka size echo nacho tinda kigambe abo kubatine unare bire najigora size konkora kugikora na ubu nubo bwiro bumabwa ubu nubo bwire ubwire bwagira buta bwayika kisanja taro kugwejegera mono bwiro bwayika iwo tuire no korabusha hate ibintu byaza kusisikara korojo ininjira cyintoriyo no kiriya niwe nkuriya abo kuba bwiro bwayika ni urobo kubura RDC wazirire no kwaturwamo abo kwamanya abantu bijagamba utajya gutwa kwijagamba abantu bijagamba kikagenda kiti babuze kandi wotura utandukozolanisha monyo ninjangwe cyakubasa kumara ubushoma icyo kubanza no kwejumbira muko kureba ba minister bimuka members ba parliament tubakwase ba RDC murijeyo arabatura batinde ba RDC akutina gamba muna tuwabona ho gamba abo abantu bakanga mani nyoko na leta n'umuntu arobando gikigere ngo bandoga nyoga atakikirza abantu baro ejere nje tukushana ngatakumanga abantu baroga nyonkanga ngani mangu nyoke kurishani umuntu tarakundo mbona tugenda n'aba NFA tuzo mu kibira bakamba hita ka suiga nati nikijuka kutwekere ka suiga twazo mu kibira baye bari mu kibira twabirukanzi kwemba inga hata mukazi bateme bicori nyofukosi aguma nyemerira kwa kanyine n'amani make umukazi yanjye ati amana gakureta to kwijagarukayo yakurebera nasheka wena najya ati ningaruka intabwe cyntagaruka mbano kunagira kwimuka ekigere watireba nato kuciro kwingana twingana bindi ate kigere cyayanga yana shabana bana yankwatara wapo makashiroga ndo permanently kokachira bakubanyoka zo mukushaba kine ndore nabenduire nango kaza nombe msi bajya mukine kuri nare no kwimuka aja tona shabano kandi think wasa kukigambe iki naceceka kigere cyayanga bankiriza bantu aro motoka naje bajya ntware kimwaka nsa sentruko niho nasibiri nashabiri kigere kose kigere cyacha utagira ngo kokurene bakanga ba minister kwanga kwatandika obumanyi ubu kanga kwatandika nyoni ngirango ecyakubasa kutuyamba kurwana senguzi twena tukwatanisi hatagiro waza harubaju cyamani ntebe ya katano kwatanisa na kansara kwatanisa na memba parliament kwatanisa na honorable bara mukwarije kandi mwazo mukwepena ni wano mangorire shobora kare oseseme bazo mukoresha yana mangwarire wana mangorire mwazo mbyoko kwepena pena ni mubaba kwati ntirijiro rireki kuja ntirijiro rireki taho kibikice misho garahanga ebibyona nibingana omisho garahanga orebo omuntu atira amazuro buri atakuryangoko yargo yargengoko mwako mundu mwatugiza mujongo gisese bito wagiye nyo arabutwa turiyo mu MTC kakoba mbwe no mwana gumana azituretera za hene azatindi kugigamba ntatazara ubwo turetera hene tuzuye iyo tumbuza buki heno ziyaye amwe no mwazi gumwe bajya ngo batware tuze kurira hero atatwara umushiki atwebembeza mwene kutwashyireyo ejo kashe hotel kashe mbarde tandikire tuzirya bazirete bisaniya turya weno mushija yisha gwabe nazugura ajati mwene mwimuki
achabaho ate nabagira ngo mwena mwe muki twimukamanye buri muntu bakakuba ko shohora bakutero shohora muri twakira rero omucyo abantu twaba bamukingira no muki umurumo yabireba indutakabimbuza akwita kachikana boroga na terenduru wariye cyo rukuryo tarikuma muheru gwacho nugugu kureba oro bamuziki so mbuye numureke tona twantanise turwanise nguzi abarembaryo babiriki kandi uwana bango ucyorire cyarebekire useseme ukatokusesema utyo batakutwire oro bamuziki imwe nkaba opposition PPF NUP FDC mwine bukodiyo ki omuriyo numugeza kuteka kwa government akwatiryo mu government yo kugita amaraka mwine bukodiyo cyo mukweza government kugira ngo emare henguzi umwaye mwenda korezo mu government yanyu umwakwasa kuba mugireho umutaka funire bwebembeze kugira ngo rwana soburu bwenguzi wabere mnonga hati inguzi ni inkakanza harimo kugira ngo ribere kansa ya Rusiya ngo yakukira ngo barashariho ngogo umuntu bagushariho ngogo kutuba kushariho ngorora oru bashariho chweka bagite akwa ishweka icyakwasirwe cyashibasa kushira abo kuba yahiko mu stage ya kana ninga ngo numwa kushariho chweka iki iri mu stage ya kana ngogo umuntu nafa enguzi iri mu ihangoma iriya stage ya kana no muntu nafa iriya stage ya kana irihanga neri yokufa nabo opposition tubine mbaza nimabasa kugira ngo bakugambira mare hebiro konka no kumuntu no kugenda akora zo polisi ushanga inguzi polisi ishikwa ni rwana senguzi ebitongore ebikurwana senguzi umwihango ebitwatireho constitutional ngo rwana senguzi riyo kukire kuri yenguzi Transparency International nereka ngo kitongore ebikushira kuri yenguzi no koti hamwe na polisi kandi ebyo yobwire kurwana senguzi nahize ngo mushiko bagamezo gwa parliament yona ne yenguzi konkano zanka kacho ka parliament shango habari benguzi none saka chiko kona kongushanga ngo umuntu kimuresereho iyo kanza kosase ngatunga chanceji ngira kiniho shanga tumatabana kuzabuchiko uzo mu district ushanga ari ekitongore cha park ekikumya senguzo mu district konko ushanga ekitongore echo nicho kikoresebwa kuri yenguzi so ubuchiko bwa parliament ubukurwana senguzi for example no bukoro go position konge cyawo cyubukakora no kwandika report kandi kari kujya ngo iyo report ngo niyo buchiko bwa nanka bwa opposition konka because abuchiko bwo hariho abaye NRM nibo bingi nabwo cyo kaka kare report ya opposition ne report ya kachiko kako sasa ninga ya park abuko abinja bariho bumwe babari yabaye NRM nabwo cyo tukagira ati utabo opposition ba influencing abantu 30 bari mukaga konka parliament kuyabinga na muganza executive yakoraki mana muganza gatushekera hatumwe naba tubakumanya nyo buzima tukambinga yatushekera yatera nakajambo na hata chiri minutes hata nje bacamara parliament amana na yesimba kugira ngo abe no muhezo wa speaker now hati kamkwe chindi konka otakagira kindi humura igamba yagambo hemirundi nkebiri aha muntu utari wa na muganza ni minister witu wa NRM nubwo arabe yishire nka independent konka ntumanya ko muntu umurungi munonga wa NRM konka tuwa hanshonga parliament kane mbinjira ki kane mbinjira buri bwenguzi na baba munonga turungi turinaguru turhina naguru kanaguru nizoshonga zita karya naguru izuba ibintu babinjira na muganza kandi hatece ni public record real hatu waje tingaje ntanawe beherera nabasa kujata mukashobya okumbinga mukare mugambe bitari byo konganga parliament eyikumineyemwe yanje naho nayo Alex twamubinga na Alex arimu akwana collective responsibility
nyine Alex kabinga na muganza ikinyone no twambinga konga president yatwesuza ntabwo shumbambingire nka parliament umwana wanje Alex Salum konga tine cyabireho hatecho nichimara parliament amani nco kumanyisa kuja mu parliament yahandika kira president ngo gutwamushensharinga rero batwesuza nico cyatumara amani nka parliament ndashobora ya kabiri president akanagezeho kubitegereza imwayo murabyo katurinde nyina kututegereza ataho hawe myakena ashobora yitegereza na basana kuba atatutegereza konka nyowe nabende minister wa shadow minister wa works parliament ikumenemo nkahandika alternative statement nayo rekeshonga zor guto rwa busegoro tukugamba buzima nkarete cyane ko natwazo mu parliament no kireba nayo ko kwesente zibirwe nayo ko abazibire ko kaba ikizubishino mwihango no koreka no kugira ngo wakigamba noha president kwakigambire ngabe y'abashuma abantu bajya president kayara abashuma konka wari cyane ko nyeki nahanditse kinanditirizwe president abenagamba konka cyane bakakitambika harabashu akwacyagamba mu ijuki surasha mu mihango twindure ahanteka teka ruteraho yagambe kintu cyabashikire tucagire twena cyaba kiguye sakajya mu cyashikire ngo cyagambo ruteraho ninga cyagamba Alex ninga cyagamba mu ijuki ekibine ekirungi n'ekirungi so mukube mutkurikirize twena mutaki yagamba mutayo wakigamba hati bangira mu izoberi kamukuzi mbara district senior plana Rake Julius bamukwata abantu corruption bamukwata biraka kwate n'amataka ga kamukuzi mbari yasharamu so hata mtu yako yakwetegereza akumuntu ngote kwasa kwiba iwaza kushondo zo kwiba ne raketi oguna bakwazi kugira ngo bete akwamwe bagenda bakwata na ndutu hatu basiga abandi hatu shambone shana ndutu ko yatwiro magana shadu kai nabatwebna kai no wagire kushesha kagashago mu compound yegagwire mu kense nene bono yuka story ya yita machinda na mwenda eri ya chikumi kabitaro muso nuwera wachenda na mwenda taro konka manya nuko kwenda byebyo konka manya tubaze kwetegereze nyenyera kwenda ranti haro cyabe kitura abantu bakabine farm ya mani mane farm hagman habore ntama na habore mbuzi na habore nte habore haza ebyozi ebitoke byone mwene byagumane bure ebihingwa n'inyamisho baje mwene kato manager bataho manager ngo aberebere ko kabye kubyagumane bigenda mwene zamwe kwabire hagwira enjura bimuka kashe baje ngo katoze turebe ubugere n'ubuzangaye kwagire kuri abaro ubugere wizere kwibe byona ni burgo munju ya manager kandi nubugaraka no munju ya manager akagire kuswizuma kuba atahira munju ya manager bashanye bisigara bye byozi empuze mbuzi empuzente empuzendogoya ebikwisho bishu mbwe byona biryomo bamanya ngo kizubu kibencerwa wa manager bamubinga ubushumwa bwakomaho ubushumwa bwo mwihango muko kukuratereza wabukuratereza ushanga ngo aroje nko mwihango ebigerane bitahamu kandi abantu babikurwe ejeje kuri twatagirondere mubazi hata ndatanga manka yisti ningamumfu ejeje nkuru imama nyejo ejejo irimbara ejo eriyo mwihango twatagirondere mubazi abashobora baza kumana biba nabagenda nibesherekamo akona nayibe kwisho ayishereka amashiriramo ucyo mbuza ati ndiyo mukuru mushanga abashobora batambara hanguto akwase namba preta gishangire ati raho cyane cyo muntu wakumanya ngo batire cyananga takumukwata kugesa rukagira umuntu kasha yuhagire ko ngatine shongo kandi kuri ibente yanje utafuye cyane cyo umuntu atire mushango rero uko mwisherekamo tumenya ngo Alex Sogu no mwembezi wisinjiro
konka umushuma w'eshonzi atagenda kwibesozo z'abandi nakateshare kisingiro amini cha Alex kagira ngo ngo wanyishare cha Alex ngogo mureke kuturasha kugira ngo buri wa movement uburi opposition uburi umuganda uburi umunyankore uburi umuteso uburi umushuma uri umushuma utari umushuma turi umushuma twakore eco ubushuma nubo konka twagira ngo itohonya kuri byo mutureke no wechibina chitu no wechibina chitu mbe murekere oba mukwataho na mwisho bamukwataho abuja no opposition bwere bamureke umurungi abe murungi umubabe mbi kandi turashanye umuntu bako bari uturuzarwa nawe buzima baje ngo nesho ngane mukwataho ureke bamucoroze ngo bamateka gagga honorable tunwana abantu kunganza batakumanya icyo barisono baza kwizonwane ngero teka ikishane cyane ugendo yibenye utakucumanya ivyakora tunajya ngo akwata kishane ishane tine mushango kungana ngo takanga kwata ujya ngo ine cyane cyarutero twato umuntu tureka kugendera kishane kure ko umuntu kugira ngo utawe nama yetu yuninza kwiba de kundaheze kwiba nyonte cyane cyarutera ko ni mangu ruteho na bajya ngo ndiyo warteraho tubarangwateho kandi sasa nayo kore sizina ryawe ndubona inyanga avuga ngo ibere bibe bya basement ndubona ingabo umufumu mukabancuro ngweno ndubona injira ngo umuntu akiyaba ari umukatoliki kwari ibe bakwata umuntu batakwatekerezia umuntu kwari abari umuganda kwari ibe batajya ngo wamengo umuntu kwari abari umunyankore kwari ibe batajya ngo abanyankore babahezaho mbona areka kweshereka umukintu kureka turebe iki yakora tugende nejo ako abantu nibena ngo bagire ngo hatuno n'umwankwata umwera abanyoro umwera kwezaho kashi ubwo benoza kwiba ubanze wayiturishye kurwa abanyoro rero bakutuma honorable Mbyarugaba Alex antureba warebe nguze eriyo mu ihanga ukatera tocho mu traffic officers ninga so mu police tureba accidents zeyongire izoria inebyo mu bintu futebwe hari rero yini kugira ngo batangire train itatomera abantu baguma bakora bimeyemere tureba abantu 15 burizo bakufoma Uganda bwa butanga aba traffic bari hanguta bakuchebera bakuvuga basinzire abakuvuga imotoka ziri mu Berambi kuko aba butano nezeyongere tugirengu enkorambi yenguto ninga sentwarize mbere yo mu kitongore cya wakse cyegaba permit samene bindi niyeretire za butano butaswishima hano ya muhanda zikeyongera honorable Alex tutangarize mwari yaho emuze area muhanda niyerezire za butano zayongera ako batureba nanyenzire ngo hagire kandi tukaca kunashobora ho kace yo first of all mwe nanyakanga mbe ntikonka ndashobora garuko muri ndenda kushongera konko muri ngo gundi first of all twechirize nanga twange owechikinisa President Museveni has come out clear ngo nanukirwa nasheshemurwa ekintu kikwetwa corruption it's on record etwajezize ho munonga kandi yacoreka ensiyona number 2 ni nyenda nsime wechitinisa munonga omwana witu General MK nimba namugeza amanya nanta musimire abo kubana watandikire he ururegi ya mani kandi wateremwe umuriro gwa mani so tune kumusima ayongire mwa mani moraro mu bantu abatakwenda engira ki uribwenguzi mukamugico gunkanye na honorable Rutero na nabandi abanyarwanda binji na niwo umutebekanisa mazima tushemere kusima abantu abo babiri General MK ezo hame kandi utagaruze nyime bijere umuhango no muke umurengwa no mugufu brown na buraka iwena yaba kwasibwe umushongejo embi eisire ihangari yitu nange ryo nejezo kwita ihangari yitu ekwita generation zitu zabana bato abatakarebaga nguto zibonire abatakarebaga marwaro marungiga gukora abatakarebaga amashomero marungiga gukora abataka ebirungi byo ne bashemere kubani bareba bikibaburire tubakabirebereje mbwenu itutwena ntuza kuba ndukwagira gumiza motakihaho nakweshengereza ebe binde bibaragamba n'urutina tinso so aho nho naenda mu kutandikira niwo ningira kandi hina ecyuhemo egifaite tandikire nkai nuko higuru ese murekitwa abahansi tubashongere tongere mu gundo muriro tere ngoma
tutere ngoma enkutute munyinji omuriro kubugwa mani ncho kurebera ntusupportingira kimwe abana barungi nkaba ba Piero yiwa ba baramu tuza kwelera uterire ngoma ngo bakwato wawe bamukwata nawagenderemo yes kwa kuba ariyo atakugendana n'ibikugenda biri timurungiriye so akonaenda mukaendera konka at the end of the day hona mwisho ichiyagamba nacho kiriho but the law in a principle muro ryo mu rujungu ragira ngo it is the law that determines the level of justice mwaba mwine kiragiro kiri fake n'abashuma barazaguma baribo no twakurwana munonga tukabakwata barabatwata babato mucome after 24 hours bagire ngo kiragiro ngweno nikibikiriza kweyemererwa bagende ntuksizuma ingendero yihanga yes mwatwende kubika engerwa yihanga terakozirwe mu mabare tukagikora mu kitabo reba n'ikitabo nk'iki nakego bite nakireta no basa kugihindura aho kwetagira ezimwe nangwa tizi atikoze zimwe tiziri na entrenched kikumanyisa parliament iyo yonka neshita mahariya nehindahindura guturamo uko kuba nereba ngo nikitwariza kurungi ehanga ryizo katugambe nko kugira ngo umuntu bamukwata ayibire esente zikwingana zite na zite kuruga ha sente zikukariye batayemerererwa abatamuhana biro azo mucome ecyakabiri umuntu bamukwata ngo muringo ebintu bye byone baba muhandikiraho byone bikumanywa muri ebye nange by'abatabane nange byamukazi we nange byanci byone ebya family yeye we ko muntu babikwate babiguze turabasa kwegera nka Rwanda maybe nko kubarakora bakushangoye n'amaji 10 ine engineer mungu bakamukwata bamusibe imyaka 25 kandi n'amajuge yegona gona bagaguza ahabwe ngutonkeze zituriyo ntugamba so ahabwe nci tutakubasa kopa kantu nkako umuntu kuza yongu yamara imyaka 2 nguyagaruka no so it is the law that determines the level of justice necho kiramanyisa tukore ikiragiro cy'amani cy'kikarikari bawato manyengo tora basa kumara imyaka eri hasi ya 25 barantu barati necho chonka kirakutinisa nango no bakubota mukwasize namanya namanya kubara akore audit bakankwata imyaka 25 kugaruza higuru ndabanta aferireyo mweno kirabasa kuyamba corruption tujegese no mashomero gitu umubana bitu oramangu turabegesaga na corruption uramanya ngwato mwana umunasa hine nyina kana ka akishukuru kanje kamuhara wanje kakabani kenda kuza kubangu ni time keeper kija ku fundraising sentengo zo kugurira manyawa abana bwa switi manyawa bukibuki something like that's part of building corruption in the younger generation, you get me? So tuchitemuke subject yo kwega umubana bitu bege corruption nimbi neshishihanga neshiye bintu bitu accidents accidents naka jibe umukuru yampire information nanyeka muka information mwana wa mawo ni nchirizangana nawe ahashongera gizo kushobora abe nagamba nyowe MK when my late father was sick akija kumureba medical chambers Kampala wonderful Uganda Road nanye ni mangu ni mwana wa when he died akanyoheza mazika buhwesho my father Alex obiyaye na bum father habutari parish akashaba mu mwetere tarize ngako muhuriza miliyoni 10 kunkarinya na mwesere bakoreza afande kamujera when I was sick in Nairobi, I'm just being honest with you. He supported my bills somehow with over 50 million shillings. Kunku bani ingamba hashonga ninjire ngo ninchirizangana we kugira ngo turwane senguzi. Kunku shanga ngo haruwe nkora iyo kuchikora etarnunji. Nayo ninjigamba. Of course. Nimba ntagira ngo kugira ngo uyana rwa senguzi ninkora ngana. Yara rwa senguzi ninchirizangana nawe. Bara muyana gati ejine nkora ya MK yo kurwana senguzi tinyine shonga nawe. Kureka twagira ngo twaza kwateraho. Tubanze tumutwarize sitina sankara ngo nikimara mishitini sanko mucyara. Hati njanta hatwara gasha cyachituire twazashitaricho so nturagira ngo tonto rwanze nguzi hatutarebo wagirwanza taro wagigamba konga twikirizangane ngo kurwanze nguzi ashi my son national secret heart and there is somebody ati nyisimbira wa for prefect atumwene
atumwene hati nibetage sente atubetage sente atumwene nyohorese nyanta ndiro ko esimbe ko barakusinge bakusinge ko rasingo singe konga mwene hati batakugira ngo hati twaza otwereze sente dewe prefect umutwereze ubunga bwinji Honorable Hendera bo ensonga yakire ensonga yakire na nyenda kuraba jubajmo mu Hendera hedo usibura bakutureba then tuze na really then issue ya accidents accidents mu Uganda zibire zakwata hasi na higuru konkati ndenda mutuchikwase polisi yonkanka polisi we wao nayo eineho kashare kayo tuntukira kukoraho programs nanga nibazeta operations nka biro bya Christmas bya Pascal ubundi once in a while konka tibara persistinga hakintu nkecho hino baba batiro operation ya fika salamu buri bantu hona buri mahiri kumushanga haba polisi cyangwa aba polisi kandi bakucontrollinga speed kikayamba ho munonga icyo cyo kwemereza motoka rero bakamucika inyuma ico kikaha kitakiriho kenda manya hati cyakiriho nyabo wati bakanyemereza abana motoka y'inkuvuga bani kikonkanyo ti bakanyemereza hine no wanyemerize na kumanisho mama hore ganje yisha yande ba honorable ni uri honorable nti anti tende honorable ati wanda kurebera ha TV atikare mujeni so eto nuna konka naningira mu operation zabaga zazaga zigumeho kandi zigende kurundi umisho twareba program era twatunga time yo kugigambaho report konka report nimbi munonge ekoreka hihinga abantu 15 bitano nisha something like that abakufa buri mwaka na munongo wa 2025 abafiri abinja babakufa 50% ni baba bisirwe boda yes kandi abinji nibitwa nibabashanga even namusigo muhanda ucweka satu nababira bamba ku bas bemerira musigo muhanda imagine mwishe abantu ashatu na munana harigana barashanga bambe baratambura aratsindika nkakagari imotoka ije mukishanga yokwe ahekira mukazi we emutere emshanga hari rero kuzo mu public service vehicles zo kandi zirengesereza kwe kwiteyitira kimwe abantu nkatano nkaganishanju kirana nikiretwa 1 okuvuga speed okutaking over aho tashemere kutaking over kuvuga ibimotoka bikuzire bitakebire mweno ecyakana okumakinga kuvuga usinzire sibura bakutureba muri America hine kiragira ngo if you drive drink go to jail nicho nagambira habiragiro korebiragiro bibonire be restricting kora mbi nkejo eyo kwita abantu na accidents no bari munonga abampurikize munonga abanyisinyiro south nimba kunda nanyeneza kumanemba shura izina rya kandi mbakunda kabakunda uburwenguzi nwo buretireza butanu zayendera abashaka kubarire muzi bari nguto bari size yo ruguto rwafunda abantu bakine nko kutambura kubona uro gucweka mwenda ari 10 bagwa bemerire nga kuri hinkungu bamusanga bamutomeranye ucweka satu na babiri bamba crossing nero ucweka ucweka satu na babiri bamba tambura hankungu bwo bucwekana na usatu bamba crossing ino jangu nikekire umdakike muyonga oburwenguzi tine kibutakora abo kubenguzi yonka nejemo umuntu kore cyatashemeye kuba nakora nangwa nogo atinyoka nyumwazijo omukazi antire kipapura chemtwari 10 tine kingambire atakana enda ningira ngo ushobore ngire kinamhamo so kuyanyemereza nayemerera reba rwandege nayemerera atiwe atikawaguruke bitara kashe bitara kabyabira hariya tikanayemerera nabiguruka nkai ati nitere kipapura ntitera ngende ntonchererize agenda atere kipapura no kuchesho tinka cheshwire konka nkarebo ndijo wabanye bembire nawe akamukange ngerejo yargamu yamukika nyuma y'imotoka yamureka yagirata yagenda amureba najanturango gukujunwa kuba kurungi ntigana nishora mfiterori ko mutuma njanta waye kamureke kasanoti yazirga yazakuriba government kamure oburwenguzi abarukutureba nabagume batureba kine kibutakureta bureta butandu korguto babarire nubureta nabantu n'umuntu yafa yagutuka ahabwo bo atwatanduka kubahiganza no kurira ngo umuntu pressure yamwita muce
oburu bwenguzi tihine cy'ubutari kureta kandi basaro kureta basa kuresa ubwo mu kweza yo mukazi tihine cy'ubutakora kashati burara hate nguzi nakugira ngo omunsomo tihine cyetarukora mwenyo ni bashaka nani mbeshengereza abantu biyangire obutuye mureke tugume twimukire hate ibintu byo orare mu cyana agamba tutahurira tutyo hate bakikanga rero tukakangarana ahita twashika tukareka hata umuntu twakuza kuri yenguzi narenzya naryenguzi ariyo butura ariye nyama ariye shonzi mweno shango umuntu yarugo mu mbere twatandika mureke tutandike kandi mukurwanisa tutarwanisa ngo muturwanana nanka turwane senguzi ko kubagenzi banje bagamba wire tumwana bwituha abantu bisingiro ntubakutamunonga abantu bisingiro mwe baro kutakarura ko mutarakampi nanye basini yabati kubembine kandi butakabahaba mutajyanga tumara bakorire kureka umushinja w'umnyura katugera tabantu bajuigwa ngweshaye mweno shango umuntu yahinduraho ndije hagira ati ko kanyo nimbasima unareba mwishike mwe bare unareba Alexi n'ubukimanya yo vini mainenta mwe bare mnonga kandi mwe muguma mutaguma TV konka muguma mu bantu ahabo kuba mose mbakorire kandi nyabantu bisingiro ni bakarizo nyenchakare nimba mbine kandi rwakaro rwija aha mu bino rwakano rwija nyenchakare abantu bisingiro njya kuba mbine ranga bahereza amani no bwenge turwane senguzi turwane so bushumankuzi nubwo turagira ihanga rubone ono mu yico mudakike muniki wewe nongereshike mu cyoke cyo kubanza harubtwe twine ba minister kuyabire abari minister atayira amashomero atayira amarwaro arambura uhorera umushega yanayija buheju yanaza shema honareba kategaya kajura umushega uwirogwe bamusaba kabatambura tukasiyo wire ba minister baba office babara kutambura so cyo kutambura kureba kugenda no misho nywe baramuna mugenzi we nimba hajera icyamuhero hati tulianza kutera karuro ka LC1 mwe twayangire nguzi tujangire kimwe kutandikira mizi yayo kore waza kutera karuro ka LC1 ukarya shiringi 2 ukarya kibiriti ukarya umwonyo ukarya ntongo yenyama ukarya kitocho ukarya umuneke wo kutera karuro mwere kubara kwiye sente bwa nyuma utakayitombwitwa akonya hindukurgana bajya ngo washwera no washwerwa abuza baja waza kushwera ngojya ngo waza kushwera na maraya ukanga kurikiriza ukagumiza ukagenda misho hacho ahwire kashatu ukashanga nashambana na muranwa no fama mije utokanga mbere nayanga babaro mnonga ebede bigambo byaba hanuzi baina abankwinirizo beri isonga yizo ba niyo program twakwebare mnonga twatwine kurugashaha ishatu kashayitano kandi uturido rwakano rukwiza za kushakira inshongeri zindi ezo twabase kuba tuganira zobe rwakwetere inshonga ya Ministry of Works twabasa kuba tukuganira uburwenguzi ayugana kwendera iyo cyuwayegamu kitwaro kiganiraho muka ninkayihona na bagenzi bawe turebe kutwayambaho ukuru government ukurwana so uburwenguzi nasigana ijume muhumuza murare kurungi ngo kumurukwenda nahi murukwenda mwe bari mnonga Enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink tutasyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na